Yes, igitondo cyiza rero twongeye kubasuhuza tunabaha ikaze mwe mukunda kandi mubana natwe hano kuri News Lab TV n'amakuru agezweho muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 11 Gashyantare 2026 n'amakuru agezweho ku mutekano ku butaka bw'Uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Turebera hamwe n'iki kiri kuvugwa yaba mu Burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, mu Rwanda, mu Burundi, muri Uganda, muri Kenya ndetse no muri Afrika. Birumvikana iyo binadukundiye twambuka inyanja ngari tukarebera hamwe uko byifashe hirya no hino ku isi. Nimyemerere nzinduke mbabwira ku nkuru nziza iri kuvugwa cyane by'umwihariko ku batuye mu mujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru, umujyi ugenzurwa n'abarwanyi ba AFC M23 kuva mu mpera za Mutarama umwaka ushize wa 2026 Muramba barira. Uyu mujyi rero uturutsemo inkuru nziza ngira ngo mbasangize aho batuye muri uyu mujyi batangiye mu by'ukuri kugaragaza ko bishimiye iyi nkuru cyangwa se bishimiye iki gikorwa. Turaje tubirebere hamwe hanyuma turanyarukira mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, Uvira na Minembwe aho ubutabera bwataye inzira. Turerera hamwe uko ibintu bimeze, hanyuma turerebera hamwe uko bijyanye n'umutekano byifashe muri izi axe. Ibice birimo abanyamurenge bakomeje guteseka mu minsi yashize ndetse n'amaginga ya bakaba bakomeje kwicwa urusorongo. Turerera hamwe rero kandi inkuru ivuga ku rujya n'uruza hagati ya Minova ndetse na Bukavu ngo rukomeje gutera ihungabana rikomeye mu bukungu n'ubuzima bw'abaturage. Turaje turebera hamwe uko byavugutirwa umuti. Ndababwira impamvu nyakuri yakuye ingabo za Afrika y'Epfo muri Republika Demokarasi ya Kongo mu Burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Turaje tubikomozeho tubive imuziri muzingo. Hanyuma ikindi nsa kubabwira ni uburyo Tshisekedi ari mu gahinda gakomeye. Uyu Tshisekedi nyuma yuko akubutse Rwanda muri Angola, President Lorenzo ngo yamugambaniye cyane. Turaje turebera hamwe mu by'ukuri uko Tshisekedi yibukirijwe kwa Lorenzo ko atarasenya FDLR kandi ari byasabwa ngo umutekano ugaruke mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu Burasirazuba bw'igihugu cye. Iyi FDLR aha indaro ndetse n'ubushobozi ngo ikomeze gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, noneho igiye kumuhagama. Turaje tubikomozeho ndababwira ku makuru ari guturuka cyane mu gisirikare cya ARC M23. Ibyishimo ni byose nyuma y'iko M23 yungutse abagera ku 7,500 barenga. General Sultan Makenga yabajyaniye ubutumwa ndababwira icyo yababwiye ndetse n'ikiza gukurikiraho nka gahunda nyamukuru ndetse gahunda nshya M23 ifite muri aka kanya turabikomozaho. Hanyuma indi nkuru nza kubabwiraho 5 kuri 5 ndagerukira mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi hariya kwa President Evariste Ndayishimiye. Turibukiranya ibya kudeta yabaye mu mwaka 2015, imyaka 11 irihiritse. Uburyo iyi kudeta yateguwe, ese yateguwe nande, igitekerezo cyavuye he, ni gute byari bigiye gushyirwa mu bikorwa, ese ubundi bateye intambwe cyangwa se abayiteguye bari bamaze gutera intambwe inganite igana ku gikorwa nyirizina. Ndaje mbabwiraho 5 kuri 5. Godfrey Niyombare niwe uza kuba yibandwa cyane muri iyi nkuru. Ndababwira uruhare rukomeye yagize mu itegurwa ry'iyi kudeta, hanyuma turebera hamwe nihe haherereye maginga ya afite izi nshingano. Ibyo byose turaje tubikomozeho. Hanyuma turanyarukira mu makuru ari kuvugwa cyane mu Rwanda. Mbabwire Minisitiri Olivier Nduhungirehe yagaye umudepite wo mu Bubiligi washyigikiye Paul Rusesabagina. Ndaje mbabwiraho 5 kuri 5. Turakomoza ku makuru menshi agiye atandukanye. Ndababwira ko u Rwanda rwohereje abapolisi 160 mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo. Ndababwira ku ntumwa z'ishuri rikuru rya gisirikare ry'u Rwanda ziri mu rugendo shuri mu Bufaransa. N'urugendo rugamije iki? Turanyarukira mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda naho turebera hamwe uko situation imeze. Haraturuka amakuru polisi ya Uganda yavuze ko bazakomeza kugenzura urugo rwa Bobi Wine. Ndaje mbabwiraho 5 ku kandi. Ndababwira ko Kenya irateganya kuganira n'Uburusiya ku baturage bayo bajyanwa mu ntambara muri Ukraine. Turabikomozaho.
bitabye urusaku rwinshi rw'amasasu rwumvikanye i Conakry, yaba ari intambara muri kiriya gihugu cya Guinea Conakry. Ibyo byose turaje tubive imuzi n'umuzingo 5 nongeye kubaha ikaze rero. Reka mbibutse ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe, ni subscribe cyangwa sabone hano kuri Newslab TV, hanyuma ibindi ubundi rwose icyo musabwa ni ukubiduharira. Kanda like, tange igitekerezo, hari nako usangiza abandi aya makuru. Reka mpere ku nkuru nziza ituruka mu mujyi wa Goma mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Ubabariye rwose ni inkuru bakirije bombe bavuga bati ni ibyishimo ndetse nakamwenyu kubera ko ibi twari tubitegereje. Ni inkuru ivuga ko ikigo gitanga serivisi za internet mu bice binyuranye bya Afurika cyitwa Paratus Group cyatangaje ko cyatangije umuyoboro wa internet yihuta cyane izwi nka fibre optique cyangwa se yego ni fibre optique. Ni umuyoboro wa internet yihuta cyane uva mu mujyi wa Mombasa ukagera i Goma unyuze Uganda ndetse no mu Rwanda. Paratus yatangaje ko insinga za fibre optique zireshya na kilometero 2000 ziva ku cyambu cya Mombasa zikagera i Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo hazaba harimo ububiko bw'amakuru data centers mu mijyi nka Kigali, Kampala ndetse na Nairobi. Murababarira ni ukuvuga ngo ni imijyi Kigali, Kampala ndetse na Nairobi. Iki kigo kivuga ko ngo bifasha imijyi izanyuramo kubona internet ifite imbaraga, yaba ku bigo bisanzwe bitanga serivisi za internet ndetse no kubakiriya basanzwe bafite ibigo byabo ahantu hanyuranye. Umuyobozi mukuru ushinzwe ubucuruzi muri Paratus Group yitwa Martin Kose avuze ko rwose iyi internet izafasha mu kuzamura urwego rw'ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga muri Afurika y'Uburasirazuba. Avuga ati rwose gushyiraho umuyoboro utekanye kuva ku cyambu kugera i Goma ni uguha amahirwe ibigo bitanga internet n'ibigo by'ubucuruzi yo kubasha kugera ku ruhando mpuzamahanga. Ati birazamura ubudahangarwa n'imikorere myiza kandi birafungura andi mahirwe y'ubucuruzi muri Kenya, Uganda no mu Rwanda ndetse yote bagera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yashimangiye ko bifasha Paratus Group guhamya ibirindiro muri East African Community cyangwa se muri EAC, ubwo ni mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba, cyangwa se bikanuzuzanya n'undi muyoboro wa fibre optique ihuza uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ihuza uburasirazuba ndetse bwa Afurika ndetse n'uburengerazuba, uva i Maputo muri Mozambique ukagera ahitwa ngo ni Swakopmund muri Namibia. Iyi Paratus Group ikorera mu bihugu byose bya EAC, binyuze mu bigo byayo byahanditse nka Paratus Rwanda, Paratus Kenya, Paratus Uganda ndetse igira n'imikorere n'ibigo cyangwa se imikoranire n'ibigo by'ikoranabuhanga mu itumanaho ndetse n'ikusanya bumenyi nka Rock Telecom Uganda ndetse na Movon Telecoms yo muri Kenya. Uretse internet yakwirakwijwe mu bice bitandukanye binyuze muri fibre optique, inatanga internet ikoreshwa na satellite. Ni inkuru nziza rero ku batuye Goma, mu gihe iyi Paratus Group yaba ifite muri gahunda gukungahaza ku batuye mu mujyi wa Goma internet idahagarara cyangwa se ikoresha imbaraga nk'izi. Birumvikana ko rero abakoresha ikoranabuhanga cyangwa se abinjiriza ku mbuga nkoranyambaga bibera hariya muri uriya mujyi. Iyi ni inkuru nziza ibasesekayeho muri iki gitondo, mpamya ko ari akamwenyu ku maso y'abatuye muri uyu mujyi ugenzurwa n'abarwanyi ba AFC 23. Kikaba ni icy'umutwe kuko niba bitabaye ikinshasa se bikabigoma bivuze iki ku ruhande rwa AFC? Ni insinzi ndetse yo kwiratanwa. Hanyuma rero ni M23 iri mu byishimo bidasanzwe. Reka babwire ko uyu mutwe wamaze kunguka amaboko y'abasirikare barenga 7500. Ni inkuru twagarutse ku munsi w'ejo, ariko uyu mutwe twaje intwaro rwose ndetse byatangajwe tariki 8 Gashyantare ko ngutsa abakomando bashya bagera ku 2532 basabwa kurangwa n'imyitwarire myiza kugira ngo bazashobore kuzana impinduka mu gihugu nkuko byasabwe na General Major Sultan Makenga, ni komanda mukuru wa ARC igisirikare cya Armée Révolutionnaire Congolaise cya M23. Abarwanyi baramaze igihe kinini batorezwa
hariya Irucuru mu kigo cya Canzu ni muri Nokivu. Mu byo bigishijwe rero harimo guhangana n'umwanzi bakoresheje ingingo z'umubiri wabo. Ubonaga ko rwose ari abahungu batojwe ndetse kinyamwuga, uretse kuba bashoboye baranashobotse ubirebesheje amaso. Umugaba mukuru w'abarwanyi ba ARC 23 ariwe General Major Sultan Makenga yabamenyesheje abo bakomando bashya ko bagenzi babo bari mu rugamba bakoze akazi gakomeye kuko basenye imbaraga z'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo. Agira ati rwose bagenzi banyu ba ARC bakoze akazi gakomeye cyane ku rugamba rwabereye ahantu hatandukanye, bakubise umwanzi basenya imbaraga zose. Ati umwanzi yazanye imitwe itandukanye, yazanye abarundi, azana FDLR, azana abazungu b'abacancuro baturutse mu bihugu bitandukanye. Akomeza avuga ko rwose umwanzi ngo yazanye umunywa rumogi cyangwa se abanywa rumogi bose, aba bandi yita Wazalendo, abo bose rero ngo baraje ariko ARC yarabasenye. Aha rero abenshi bakibaza bati se bya bisobanuye ko izi ngabo zikomeje kwiyongera ku bwinshi kuko ababaje biyongera ku bandi 7,000 baherutse kuvugwa mu mpera z'umwaka ushize, n'ubundi bari muri basoje imyitozo ya gisirikare muri M23. Bikaba bisobanura ko rero mu gihe ukurikije umubare w'abarwanyi M23 imaze kugwiza, yaba bo yitoreje kuva kuri 0 cyangwa se bakiri n'abasivile, yaba bo yagiye yakira bavuye mu gisirikare cya Congo FARDC, bikagaragara ko bishoboka ko intego ari ukugarukira Kinshasa. Ubu Tshisekedi ntarya ntamira, agahinda ntikose, aravuga ati nyabuneka ibigiye kumbaho na kamaramaza. Hanyuma Perezida Tshisekedi yari Rwanda ku munsi wo kuwa mbere. Gusenya FDLR ahora kwepa ni Rwanda yarize ko batamugambanira cyangwa se ngo bamusabe ibirenze cyangwa se ibigoye. Yahavuye amarira yabaye amariba. Perezida Tshisekedi ubwo yari Rwanda kuwa mbere aho yagiraniye ibiganiro by'ibanze ku mutekano mu burasirazuba bw'igihugu cye n'abarimo Perezida Lourenço, yasabwe gusenya FDLR. Ni ibiganiro byanitabiriwe n'abarimo Perezida Faure Nyasimbe wa Angola umaze igihe yarahawe inshingano zo kuba umuhuza mu bibazo by'u Rwanda na Congo ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, na Olusegun Obasanjo aho zayoboye Nigeria uri mu nararibonye zigize akanama kashyizweho ngo gashakire umuti ibibazo byo mu burasirazuba bwa Congo. Perezidansi ya Angola mu itangazo yasohoye yavuze ko Lourenço n'abashyitsi be basabye bivuye inyuma ikirwa mu bikorwa ry'umwanzuro w'2773 w'umuryango w'abibumbye. Banibutsa ko byihutirwa gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington yasinyiwe hagati ya leta ya Kinshasa n'iy'u Rwanda. Basabye by'umwihariko Congo Kinshasa gusenya umutwe w'abajenosideri wa FDLR, u Rwanda narwo rugacyura ingabo bivugwa ko rufite ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni itangazo rya Perezidansi ya Angola ryaje ryibutsa imyanzuro yafatiwe mu masezerano ya Washington yo ku ya 4 Ukuboza mwaka ushize, ndetse no myanzuro y'2773 n'2808 y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi yerekanye cyangwa se yerekeye kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Congo ndetse no gusenya FDLR. Kinshasa yibukijwe ko itarasenya FDLR mu gihe raporo impuguke za Loni zasohoye mu kwezi gushize yerekana ko ingabo zayo zikomeje gukorana n'uriya mutwe by'umwihariko mu ntambara zirwanamo n'umutwe wa M23. Ni mu gihe amasezerano ya Washington ateganya ko byanga bikunze kigomba gusenya uriya mutwe hanyuma bigasubirwa cyangwa se gusenya FDLR bigakurikirwa no gukora ingamba z'ubwirinzi ku ruhande rw'u Rwanda. Ni leta y'u Rwanda kandi yakunze gushimangira ko idateze kuvanaho ingamba yafashe mu gihe cyose FDLR kiriho. Nkuko bigaragara benshi bari bazatese Tshisekedi yaba azabishyira mu bikorwa, ariko rwose dutegereje ko mu by'ukuri ibintu byajya mu buryo habanje kubaho gusenya FDLR, nubwo Tshisekedi we akiryamye kuri uyu mutwe. Hanyuma abenshi bakibaza andaro ikibazo cy'umutekano yaba mu burasirazuba bw'igihugu cye ndetse no mu karere. Nabona ko gukomeza gufasha FDLR bimukururira ishyano. Mu by'ukuri nk'ubwo ngubwo ni yavuze ko u Rwanda rufasha M23, ese ntabona ko rubaye runayifasha rwaba rufite intego nyamukuru cyangwa se target yo kurwanya iyo FDLR. Ariko abenshi bakamubwira bati
izingiro ry'ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu cyawe ni FDLR. Iyi rero kuyisenya byaramunaniye, ariko kandi arifuza ko umutwe wa M23 ngo ushyire intwaro hasi. Byava he? Nyamara uyu mutwe uhanganye n'izi ngabo ze, ariko ubufatanye bukomeye bukaba ari ubw'izi ngabo ndetse na FDLR, kandi FDLR ikabikwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, yica igasahura abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ni munyemerere iyi nkuru nayo sinyitindeho, mpite nyarukira muri Sud Kivu mbabwire uko situation imeze maginga ya. Reka mpere ku makuru ari kuvugwa cyane cyane muri axe za Bukavu, ugarutse nanone mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo birumvikana. Hanyuma mbabwire ko hakomeje kuvugwa amakuru atangaje ndetse bigaragara ko ni ingaruka zikomeye cyane zikomeje kugirwa ku baturage by'umwihariko batuye muri Kivu y'Amajyepfo kubera intambara z'urudaca zikomeje kuvugwayo. Ni munyemerere mpere ku nkuru ituruka hano mu bice bya Uvira ndetse na Minembwe, ahari kuvugwa mu by'ukuri ubutabera bwataye inzira, ubwo ariko cyane cyane ugasanga ibyago biragwira cyane abo mu bwoko bw'abanyamulenge hano muri Kivu y'Amajyepfo. Bagira uwo batabaza ntibumvwe, bagira uwo basaba ubutabazi ntibumvwe. Uvira birumvikana hamaze iminsi havugwa amakimbirane, kimwe na Minembwe n'utundi duce two muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo. Ku munsi w'ejo rero ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Minembwe Capital News igaragaza uburyo ibintu byahindutse, ndetse mu by'ukuri uyu munsi byahindutse indorerwamo idashira ukuri, igaragariza umuryango mpuzamahanga intege nke zawo kwigira nk'utabona ku bushake ndetse n'uburyarya butavugwa ariko bugaragarira mu bikorwa. Ibice byabayemo amarorerwa adasanzwe bikomeje kuba ikimenyetso simusiga cy'ukunanirwa gukomeye kw'abakagombye kuba bahagaze ku burenganzira bwa muntu n'umutekano w'abasivile muri rusange. Ubwo rero nyuma y'igihe gito cyane cyituze cyamaze hafi icyumweru gusa, cyatewe n'ihagarikwa ry'imirwano ryabayeho bitewe n'ihuriro ry'ingabo za AFC M23, ibice byongeye kwisanga mu mwijima w'ihohoterwa rikabije. Iryo tuze ryabaye nk'inzozi mbi kuko ryarangiye AFC M23 imaze gusabwa gusubira inyuma, bigasiga abaturage bongera guterwa n'ingaruka z'intambara iteguwe neza kandi ikozwe mu buryo bunoze. Iyi mpumuro y'amahoro rero ntiyari ikindi uretse ikinyoma kibabaje, umwanya muto wo guhumeka mbere y'uko akaga kagaruka ku bwinshi kuva izo ngabo zisubiye inyuma. Ubwo ndavuga AFC M23. Ibibazo by'umutekano n'ubutabazi byarushijeho kuba bibi cyane ku rwego ruteye ubwoba. Abaturage basanzwe by'umwihariko abanyamulenge ariko kandi n'abandi banyekongo bashinjwa nta shingiro rihamye ryo kuba bafitanye isano na AFC M23 basigaye nta bwirinzi na busa, bakorerwa ihohoterwa rikabije kandi riteguye. Raporo y'ihuriro ry'imiryango itegamiye kuri leta iharanira uburenganzira bwa muntu n'imiryango ya societe civile igaragaza ishusho iteye agahinda gakabije idasiga umwanya wo gushidikanya. Iyo raporo ivuga ku bikorwa bikomeye by'ubugizi bwa nabi birimo ifungwa rya rwihishwa, iyicarubozo, gusambanya abagore n'abakobwa ku gahato, ubwicanyi bugamije kwica abantu hadakurikijwe amategeko, gufata abantu ku ngufu, kuburirwa irengero ndetse n'itotezwa rikorerwa abasivile mu buryo buhoraho. Ibi si amakosa yabaye kubw'impanuka cyangwa se ibikorwa byarenze urugero byaturutse ku rujijo rw'intambara, ahubwo ni politiki y'iterabwoba iteguye neza, ikorwa mu buryo buhoraho kandi bugaragara, igabije gucengeza ubwoba mu baturage basanzwe bashegeshwe n'imyaka myinshi y'ivangura, kwicwa ndetse no kwimwa ijambo. Bityo rero Uvira na Minembwe bihinduka ibimenyetso by'ukutita ku bantu byageze ku ndunduro no gutereranwa na leta ya Kinshasa yananiwe cyangwa se yanze ku bushake inshingano yayo yo kurinda abaturage bayo bose nta vangura iryo ryo ryose, ariko kandi no gutereranwa kurushijeho n'umuryango mpuzamahanga uhorana amagambo menshi yo kurengera uburenganzira bwa muntu nyamara ugaceceka mu buryo butangaje iyo ubwo burenganzira buhonyowe ku mugaragaro
kandi bigashyirwaho ibimenyetso bifatika. Iryo ceceka riremereye kandi iryo kubura igikorwa gifatika niryo kwihanganira ku buryo butaziguye ubutegetsi bumena amaraso y'abaturage, bihinduka ikimwaro kidahanagurika ku ndangagaciro z'isi yose. Abo bireba bivuga ko bahagarariye ibendera ry'umuryango w'abibumbye ryagombye kuba ikimenyetso cy'icyubahiro cya muntu, amahoro n'uburinzi bw'abasivile ririmo gusigwa cyangwa se ririmo no gusigwa icyasha n'uburangare no kwigira nk'utabona. Abiyita barinda amahame mpuzamahanga, abavuga ko ari bo nkingi za mwamba z'ubutabera ku isi, bigaragara ko bananiwe inshingano zabo. Guhitamo guceceka mbere y'amahoro si ukutagira uruhande, ni ukwemeza mu bwihisho, bikaba uruhare rutavugwa ariko rufatika mu gukomeza ubugome. Kwirengagiza akababaro n'akabandi, kwihisha inyuma y'impamvu za diplomasi cyangwa se inzitizi z'amategeko, si ubwitonzi bwa politiki, ahubwo ni ukwinjira mu ruziga rw'ubufatanyacyaha bw'umuco n'indangagaciro. Buri gikorwa kidakozwe, buri jambo ritavuzwe, buri mwanzuro utarafatwa byongera ibuye ku nyubako y'ihohoterwa, bigakomeza guha imbaraga abakora amarorerwa mu gukomeza kwemera ko ibi byaha bikomeza mu kwanga kwita amazina ku babigizemo uruhare ndetse no gushyiraho uburyo bwo kubiryozwa. Umuryango mpuzamahanga uba wemeye mu buryo buziguye ko ubuzima bw'abantu butangana agaciro. Ibi ni amahano adashobora kwemerwa n'umutimanama muzima, kandi ni ikimenyetso amateka azacira urubanza. Bityo rero Uvira si ahantu honyine habera ihohoterwa ryo mu karere, yahindutse umutimanama mubi w'isi yose. Isi ivuga indangagaciro ariko ikarenzaho, isi ivuga amategeko ariko ikarebera ihohoterwa. Isi ihitamo ituze rishingiye ku binyoma aho guharanira ubutabera nyabwo. Mu gihe iri ceceka rizaba rigihari, mu gihe gutinya gufata ibyemezo bizakomeza kurusha imbaraga ubutwari bwa politiki n'ubwa muntu, amarorerwa akorerwa Uvira, Minembwe ndetse n'ahandi azakomeza kuremerera umutimanama w'abari bafite ubushobozi bwo kugira icyo bakora ariko bagahitamo kutabikora. Iyo myitwarire izahora mu by'ukuri ari ikimenyetso cy'ikimwaro cyibutsa isi ko yananiwe aho yagombaga guhagarara igakiza ikiremwa muntu. Hanyuma ni munyemerere tunakomoze ku makuru. Biravugwa ko urujya n'uruza hagati ya Minova ndetse na Bukavu rukomeje gutera ihungabana mu bukungu n'ubuzima. Mutese bimeze bite? Urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa cyane cyane hagati y'agace ka Minova n'utundi duce twa Kalungu, Nyabibwe n'inkengero zabyo rwahagaze nyuma y'uko ikiraro cya Mubimbi gisenyutse mu gace ka Buganga, ahari mu muhanda wa leta ufite nimero 2 cyangwa se route nationale nimero 2, umwe mihanda minini kandi y'ingenzi ihuza Minova, Kalungu, Nyabibwe kugeza ahitwa Bukavu. Iki kibazo cyabaye mu gihe RN2 cyangwa se route nationale nimero 2 cyangwa se uyu muhanda birumvikana route national nimero 2 uva Minova ujya Bukavu niwo mutima w'ubuhahirane, ubwikorezi n'itumanaho hagati y'intara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko ku baturage b'utwo duce dutunzwe hanini n'ubuhinzi, uburobyi n'ubucuruzi bushingiye ku kiyaga cya Kivu. Isenyuka ry'ikiraro cya Mubimbi ryateje igihombo gikomeye ku bukungu bw'ako karere, aho amakamyo atwara ibiribwa, ibikomoka ku buhinzi, amafi n'ibindi bicuruzwa by'ingenzi atakibasha kunyura kuri uwo muhanda. Abacuruzi bavuga ko ibiciro by'ibiribwa byatangiye kuzamuka mu gihe amaso ya Minova mu gihe amasoko ya Minova ndetse n'ay'inyabibwe yugarijwe mu by'ukuri no kubura ibicuruzwa. Ku baturage basanzwe, abanyeshuri n'abagenzi, iki kibazo cyabaye intambamyi ikomeye ku buzima bwa buri munsi, kuko izindi nzira cyangwa se inzira zindi zishobora kunyurwamo
ari ndende zihenze kandi zimwe ziri mu mwuka mubi w'umutekano muke. Ikiraro cya Mubimbi cyubatswe kera mu rwego rwo koroshya urujya n'uruza ku muhanda Route Nationale nimero 2, ariko nk'ibindi bikorwa remezo byinshi byo muri ako karere cyagiye kigira ibibazo by'isenyuka ndetse no kutabungabungwa bihagije, bikiyongeraho ingaruka z'imvura nyinshi n'isuri ikabije. Bivugwa ko kutagira igenzura rihoraho ndetse n'ivugurura ry'igihe kirekire byagize uruhare rukomeye mu gusenyuka kwacyo. Rero abaturage ndetse n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze barasaba leta ya Kinshasa binyuze muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo n'Imihanda gutabara byihuse, hagashyirwaho ibisubizo birambye birimo kubaka ikiraro gishya gifite ubushobozi bwo guhanganira ibihe by'imvura ndetse n'imizigo iremereye, gutunganya inzira z'igihe gito zafasha abaturage gukomeza ubuzima bwabo bwa buri munsi, kongera politiki yo kubungabunga ndetse no kuvugurura ibikorwa remezo by'igihugu ndetse n'ibindi. Mu gihe igisubizo kitaraboneka, abaturage bo mu gace ka Minova, Kalungu ndetse na Nyabibwe bo bakomeje kwibaza ku hazaza habo ndetse n'ubuhahirane cyangwa se ku hazaza h'ubuhahirane n'ubuzima bwabo, mu gihe Route Nationale nimero 2 cyangwa se uyu muhanda wifashishwa ari umwe mu mihanda y'ingenzi mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kuba ikimenyetso cy'ingaruka zituruka ku kubakwa nabi kw'ibikorwa remezo. Hanyuma reka noneho turebera hamwe andi makuru, ubwo tunyarukire no mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Turebera hamwe ibya coup d'etat mu by'ukuri yavuzwe muri 2015, ariko reka mbanze babwire impamvu nyakuri yatumye ingabo za Afurika y'Epfo ziva mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko Afurika y'Epfo yatangaje ko igiye kuvana ingabo zayo mu butumwa bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo MONUSCO. Hatangwa impamvu yo kwegeranya imbaraga z'igisirikare cyayo. Hari abongeraho ikibazo cya mikoro, kutabona umusaruro w'ibikorwa byabo bimaze igihe kirekire, ariko ngo no gushaka gushyira ingufu nyinshi muri gahunda z'imbere mu gihugu. Izi mpamvu rero zifite ishingiro ku rugero ruto ndetse zikaba nk'agakingirizo ku mpamvu za politike n'ubukungu zatumye ingabo za Afurika y'Epfo SANDF zimara imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo rero ngaragarizwa ahangaha ko ingabo za MONUSCO zigiye kumara imyaka 30 muri Kongo. Afurika y'Epfo igihe cyose yaho zifitemo abasirikare babarirwa byibuze hagati ya 700 na 800 biganjemo muri Force Intervention Brigade cyangwa se zangabo zishinzwe gutabaraho rukomeye. Kohereza ingabo muri Kongo rero byashyigikiwe cyane n'abayobozi mu nzego za politiki ndetse n'abacuruzi bakomeye bashakaga kugera ku mabuye y'agaciro yaho. Ibikorwa byo kuvana ingabo za Afurika y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikaba biteganyijwe kuva mu gihembwe cya mbere cya 2026 kugeza mu Kuboza 2026. Iki cyemezo rero cyatangajwe ku ya 8 Gashyantare. Hari abasanga gishingiye ku kuba ibikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko bitagishobotse. Hanyuma ariko kugarura amahoro muri Kongo biragaragazwa ahangaha nk'icyanzu kijya ku mabuye y'agaciro, kuko niba mu by'ukuri batakigera amajanja hari amabuye y'agaciro, nabyo bivugwa nk'impamvu nyamukuru yatumye bahina karenge muri iyi gahunda. Kuko kuva mu mwaka w'1990 Afurika y'Epfo yatangaje ko ibikorwa byayo bya gisirikare bigamije kugarura amahoro muri Afurika no mu bindi bihugu by'amahanga, ariko usuzumye neza aho yohereza ingabo ikaba indi nkuru yo kubara. Ingabo za Afurika y'Epfo muri Kongo zoherejwe mu bice bikize ku mabuye y'agaciro, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo no muri Ituri ahacukurwa zahabu, koruta, gasegereti ndetse n'amakwivre. Ariko noneho icukumbura ryagaragaje ko abantu bo mu ngabo za Afurika y'Epfo bafasha mu bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bw'amagendu bitwaje ibikorwa byo kugarura amahoro. Benshi muri bo rero bashinjwa gucuruza zahabu na koruta mu buryo bunyuranyije n'amategeko, gukoresha ibibuga by'indege bigenzurwa n'abasirikare muri ibyo bikorwa by'ubucuruzi, no gukoresha Abanyafurika y'Epfo baba mu karere nk'ibiraro by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Afurika y'Epfo kandi igira abasirikare benshi muri Force Intervention Brigade ya MONUSCO, kuko ibifite ububasha bwo gutera ndetse no kwirwanaho mbere y'uko umwanzi atera, bitandukanye n'uko ingabo za Loni zisabwa kudakoresha intwaro keretse igihe zihawe ayo mabwiriza. Wenda amakuru yacu ari imbere turaza kurebera hamwe uko Samidi yarase yageze muri Kongo ishaka ibirombe bya Rubaya bikayirangirana cyangwa se bikarangira nta kigezeho. Tuze kurebera hamwe uburyo amabuye y'agaciro Tshisekedi yemereye Amerika bikaba umuti ushaririye kuri Afurika y'Epfo igahina karenge muri ibi bintu. Hanyuma babwire
ku bibazo bya mikoro ndetse n'abakomereka ndetse n'abakomereka na politiki nyirizina. hanyuma nze kunababwira mu by'ukuri ku gishobora kuzakurikiraho nyuma y'uko ingabo za Afurika y'Epfo zitashye. hanyuma ubwo reka ibyo tubiharire ikindi gihe. munyemerere mbabwire ko mu by'ukuri u Rwanda rwohereje abapolisi 160 mu butumwa bw'amahoro hariya muri Sudani y'Amajyepfo cyangwa se muri Sudani y'Epfo. nk'uko bigaragara polisi y'u Rwanda yatangaje ko abapolisi 160 bagiye koherezwa mu butumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri Sudani y'Epfo UNMISS cyangwa se UNMISS, abo bazasimbura bagenzi babo bari bamaze umwaka muri ubwo butumwa bafasha polisi ya Sudani y'Epfo kwiyubaka. abapolisi 160 bahawe impanuro n'umuyobozi mukuru wa polisi wungirije ushinzwe ibikorwa CP Vincent Sano ku ya 10 Gashyantare 2026. mu butumwa polisi y'u Rwanda yanyujije kuri X bavuga ko abahanuwe bagiye gusimbura bari bamaze umwaka mu kazi. Yes, hanyuma ikindi twavuga hari intumwa z'ishuri rikuru rya gisirikare ry'u Rwanda ryagiye mu rugendo shuri mu gihugu cy'Ubufaransa, ndetse ni ku wa mbere rwose nibwo izi ntumwa zatangiriye ku mugaragaro urugendo shuri mpuzamahanga mu Bufaransa zibanda ku kuzamura ubushobozi bw'igihugu mu gukemura ibibazo by'umutekano bigezweho. itsinda ry'intumwa ryobowe na Colonel Mucyo Murinzi hamwe n'abakozi 4 ndetse n'abanyeshuri 23 nk'uko bitangazwa na ambasade y'u Rwanda i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. izi ntumwa zakiriwe n'abayobozi bakuru ku cyicaro gikuru cy'ingabo z'Ubufaransa aho bitabiriye ikiganiro cy'ingirakamaro cyane. hanyuma reka noneho mbabwire ku bya kudeta yapfubye hariya mu gihugu cy'u Burundi. hasigaye tunarebera hamwe n'andagezweho mu karere k'ibiyaga bigari, then tugane no ku musozo. mu by'ukuri inkuru ya kudeta yavuzwe cyane mu gihugu cy'u Burundi. uwitwa General Niyombare yari ku isonga. imyaka 11 irashize abasirikare b'u Burundi bayobowe na General Major Godefroid Niyombare bagerageje guhirika ubutegetsi bw'uwari perezida wa kiriya gihugu Pierre Nkurunziza, ariko birangira uwo mugambi upfubye. Niyombare yari umwe mu nkoramutima za Pierre Nkurunziza, akaba n'umwe mu bajyanama be mu bijyanye n'umutekano, ndetse yayoboye urwego rw'ubutasi kugeza muri Gashyantare 2015. uyu mugabo wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi mu gihe cy'imyaka 6 mu mpera za 2014 nibwo yashwanye na Nkurunziza batajyaga imbizi kuri manda ya gatatu yashakaga mu by'ukuri kwiyamamazamo, binaba intandaro yo kugerageza kumuhirika ku butegetsi. General Niyombare mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique muri 2017 yasobanuye ko ku ya 12 Gicurasi ubwo Nkurunziza yajyaga mu nama ya EAC muri Tanzania, we na bagenzi be bari babonye amahirwe yo kumuhirika kugira ngo bashyire iherezo ku mvururu zari zimaze iminsi zicirwamo abaturage. rero agaruka ku bijyanye n'uko umugambi wari wateguwe yagize ati twari abantu amagana bafite intwaro baturutse mu Bahutu ndetse n'Abatutsi, abasirikare bato n'abofisiye ndetse n'ibisasu bya burende bibiri. ku ya 13 Gicurasi mu masaa 4 za mu gitondo twahurije hamwe ingabo dusuzuma intwaro n'ibindi nkenerwa, tuvugana n'indi mitwe y'ingabo kugira ngo tuyihe ikimenyetso. ayitwa Musanga niho twatangiriye imirwano, duhita twinjira mu mujyi wa Bujumbura twihuta. Niyombare avuga ko uyu munsi waje gupfuywa nuko ngo habayeho kubura ubufasha ndetse n'akagambane we na bagenzi be bakorewe n'uwari minisitiri w'ingabo ari we Ponsier Gashiyubwenge. none hati kubura ubufasha mu by'ukuri kubura ubufasha byatumye ingabo zagombaga gufata ikibuga cy'indege zisubizwa inyuma. icyo gihe imodoka zagombaga kuduha ubufasha zarafashwe. ku ya 13 mu ijoro twarahuye twiyemeza gushyira ingufu ku gufata icyicaro cya radiyo y'igihugu. bukeye twaragarutse duhura n'ingabo zikomeye. imyitwarire ya Ponsier Gaciyubwenge nubwo kudeta yari yatangiye yagaragaje ubugambanyi
ntiyafatanya n'abandi. Abajijwe umusanzu gaciye ubwenge yagombaga gutanga, General Niyombare yagize ati ubundi yagombaga kumenya cyangwa se guhuza ibikorwa by'ingabo, ariko mu ntangiriro yahagaritse ibijyanye n'itumanaho rye. Buri wese yari ategereje uburenganzira bwari gutangwa nawe, ariko ntiyabikora. Imyitwarire ye nubwo kudeta yari yatangiye yerekana ubugambanyi bukomeye. Bamwe mu bari bamuri hafi ati bampabirije ko gaciye ubwenge yagiye kwa Perezida Nkurunziza mbere y'uko ajya muri Tanzania. Ati urumvikana ko yamuburiye ku mushinga wacu. Niyombare avuga ko nyuma yo kubona umugambi wo guhirika Nkurunziza upfubye, we na bagenzi be bafashe icyemezo cyo guhunga. Avuga ko yahunze anyuze mu kiyaga cya Tanganyika kerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'iminsi 5 gusa kudeta ipfubye, ndetse icyo gihe leta y'u Burundi ngo yari yaratangaje ko yishwe. Tugana ku musozo, reka mu by'ukuri nsoreze kuri inkuru ivugwa cyane mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Ahangaha rero muri Uganda haravugwa amakuru akomeye cyane ku witwa Bobi Wine. Umuvugizi wa polisi muri Uganda yitwa Kituma Rusoke yashimangiye ko polisi yo muri icyo gihugu ikomeje kugenzura byihariye urugo rwa Robert Kyagulanyi Ssentamu muzwi nka Bobi Wine, umuyobozi w'ishyaka rya NUP, kubera impamvu z'umutekano. Ni nyuma y'uko rero kuva ku itariki 15 Mutarama 2023 nibwo abapolisi ba Uganda batangiye kurinda byihariye urugo rwa Bobi Wine ruherereye i Magere. Icyo gihe Bobi Wine yavuze ko yabashije gucika inzego zishinzwe umutekano ajyaho yisa hatekanye. Kituma rero yavuze ko iki gikorwa gishingiye ku mpamvu z'umutekano w'igihugu, ariko ntiyatangaje igihe kizamara. Rusoke avuga ko bombi mu by'ukuri uyu Bobi Wine nta cyaha yakoze, kandi ko azahamagarwa gusa mu gihe cyaba cyangwa se byaba ngombwa kugira ngo atange ibisobanuro. Ubwo mu kiganiro rero umugore wa Bobi Wine Barbara Itungo aherutse kugirana n'itangazamakuru ku 24 Mutarama, yasobanuye uko urugo rwe rwatewe akagirirwa nabi azira kudatanga ijambo ikizwi nk'ijambo banga cyangwa se password ya telefone ye. Ni mu gihe ku 28 Mutarama 2023 abagize umuryango wabo barimo abavandimwe be babujijwe gusura urugo rwe. Kugeza ubu nta muntu wemerewe gusohoka mu rugo rwe. Hanyuma Bobi Wine niwe wakurikiye Perezida Yoweri Museveni watsindiye kuyobora Uganda ku majwi 71.6%. Bobi Wine yagize amajwi 28.72%. Ngaho nguko rero reka mbashimire cyane kuba natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 11 Gashyantare 2026. Baranatwe rero hano kuri News Lab TV mu makuru n'ibiganiro biba bigiye bitandukanye. Amahoro y'Imana rero akomeze kubana nawe.